Ia, vi le tu nei tai fou. O le tātou polo kalame masani nei tai au te tasi. Ia o le MALØ tai au FAALEAGAGA. Ia o le Mataio la. Ia o le ase o tātou momo moi le tu e se talo. Ia wai le tu o le mātou tamā. Ia e mua lava na mātou vivi ma whaafitai atu I lau fio. Ina ua mātou au lia menei asu fo I lau alofa ma lau anga lei te mā whaafitai I lau tainga I lau mātou ola. Wai e na mātou toe ala whai mai le mālama fo nei aso. Ina ua mou atu le pouri uli mai po sa mātou moe ma MALØ wai. Ia vi ia o lau fio. Ia ili nei lawe tu aso. Ta mau o talo. No le a usauni o te tautalangia lau upu li tae au nei te mā. Ia o te wala au I lau fio. Ta talo I lau swani. Ia wā o tangata o te le lo se mea o te vai mai foi. E ala le o mo ai o no talo mala au I lau fio. Ia anganga pa ia a fio mai oi. A fio mai oi anganga pa ia te petalai li tae au nei. Ia tau lava ina ia whaonga mai le leo o tangata. Ia e fitalai pe o e nganga pa ia te muri o la upu I ai o whinangalo maloto. Ia e mai se fo I lau e kane sia. Pa ia nei tae au fo. A mataina e lau fio nei wha moe moe. Ia a mai ai e tele ma mau o runga se vi inga o lau fio. Ia e tu mo moi pere whatau wa e tangata. I lau ngoi e su o talo wala o tuini. Amen, amen, amen. Ia, whataro whatu malea ngana wharoalo. Ia I lau tapo inga sa moa nei tu lau aso. Ia, maloso I fumanuia MALØ langi ma whataro watu po I lau whainga ruanga pa ia le tua o lo whapena o na tala whaauto ia I tu e fia hao te aroa nei. Ia whapea tulu inga uma. Ia o nei langi. Whataro whatu ai la ia te ori tangata o le tua malo wharetua. Ia I nei tae au fau. Whataro whatu po I tino keriso. Le au paia, le au pele, le au whatu tua. Ia I nei tae au fau. Maloso I fumanuia MALØ le langi ma. Whataro whatu po I wo ma paanga Global Kingdom TV channel. Ia o lo whapena o na lango ina pea. Ia le nei ala leo ma nei ala ata e ala. Ia I au wheau tustusia. Ia maloso I fumanuia. Ia MALØ le langi ma. Ia I nei tae fau I le lofa maranga le lei o le tua. Ia e le whangaru ina foina I mātou mātua FAALEAGAGA. Sunga ia pasta fereti ia pea foina whaitua ia tise ma le nofo alu. Ia I nei tae fau. Ia le ngata I lesi o mātou a inga lotu. Le alofa tuno I nei I mangele I au kilani. Ia maloso I fuamanuia MALØ talo. Ia vi ia le tua nei tae fau le whatalofa lea ma se whatulima ma se whawhelo ai. Ia I upa ia mau sasa mo nei tae fau. Ia e manatu o le a tātou wanga I saolo e le tātou mataupo. Leo e tanga iane I le tātou tusi. O le Mataio le 10 ono. Foi upo e 10 ono. Ia se ia whangata mai le foi upo e 10. Ia o le ala o le a o whamatala I nga atu whapea I le tae au le nei. Ia le tātou tusi leo le tusi masani. O le tala fo I waloa na e whalongo iai. Mai e manatu ma le taito runga. E le tasi fo I se taimi wa e whalongo I nei tala. O lo I se fe au tā ua tele. O lo o afifi mai tonu o le tusi nei. Mataio nei e 10 ono. Ia mole e kalesia. Mole tine o ke viso. Ina ia tu mau pea I lo tali tonunga. Ma ia lava lo sila fia ma lo malamalama. I le tusi nei. Ma le whamatalanga Mataio e winga I le e kalesia ke viso. O e ngalue ai la tu tonu o le kalesia ke viso. Po pe foi ona e mai mo mai le faso e le tae au nei. O le mea e sili ona taua. Ia whaamalama ina oi le upu le tua whapena foi au. Mai tato uma. Le tino kiriso ma le au whatutua ma le au pele ma le au paia.
Awa la aso nei ua tātou i nei. Ole a o whaita ua tua la whai upu ia ona. Anga i toi lo le momori atu le whaasoa ma le whaamalosi ma se whaamanatu i le tae au nei. Ia mo tātou uma vi ia le tua. Mataio suru ono whai upu e sifulu ono. Ia e whaangata mailai le whai upu e lua sifulu. Ona o la o matatu la fa sulema toe pula kiki kora foi upu ona fetalai tu le o ia te ila to o to pese ala o to upu ia te au po o ai ona tali mai le o Simona Peteu fa pe mai o oe o le keriso o le alo o le atua soifua ona tali atu ai leo Yesu o fa pe atu ia te ia amo ia oe Simona paiona. Awa ele se tangata na ia whaari atu ai ia te oe. A o lo tama oi le langi. O te whai atu nei au ia te oe. O Peteru oe. O te atia e foila ue kāresia i lunga o lene papa. E le mawhai a foi e whai totoa o se oli. Ona manu malo iai. O te avatu foi ia te oe ki ole MALØ le langi. O se mea foi e te fusia i le lalo langi. E fusia foi lea i le langi. O se mea foi e te tā la i le lalo langi. E tā la ina foi lea i le langi. Pe tā tala ina foi lea i le langi. O le upu le fia whaama mafa i ei. Kerisiano ia le whaamalosi le tae au nei. O le upu le whai mai. O le ki o le MALØ o le langi. Keys of the kingdom of heaven. A tātou awa ai le mele kupu i. Leo fesili Yesu i ona soo. O le ase kou kari. O ai au. Le fesili tae au nei. E fia soo Yesu. Ia naua e malamalama, naua e silafia. O oe o le tangata wa o uina oe le upo le atua. O oe o le tangata whaolaina. O oe o le kerisiano o le tangata whaatuatua. O oe o le tangata o leito tonu o le au pele e Yesu Keriso. E to se fulu malelua so o Yesu. A lewa fesili ia Yesu. Ai emo i fonga le haka ngare kasi e ngā kankari. Ngā o tangata i ngoa i aha Peteu. O le fesili, o whea o iei le si ko sifurgas. Ai se awa le tali iei le isi to sifurutasi, o le to sifuru lua lea, o so o Yesu. Le ua tali mai na o le tangata i totas. O le fesili li tae au nei kerisiano, ma le au whaatua. O le asa utali. Pe a whai o oe leo e whaalongo le fesili le e tae au ni. O tau kerisiano, Leatinuu keriso le au whatuatua le au paia ma le au pele. O le asa ukari i le fesili lea a Yesu. O ai ia, o ai au, e le o au, o Yesu. Leo o fesili ai le tae au nei. I le ekalesia, lana ekalesia. Po i la tau sai ai, i te tonu o so filifilia o Yesu. O le koukari, o le asa koukari o ia. Le o tani mai Peteu, o oe, o le keriso, o le alo, o le atua, soifua. Ma ngai o le kari. Kasi i kangakan kari, makoa i ma ngai o langa kari, o le makoa i sa o le tari o tangata nei o Peteu. Whawhea pe a whai i sa o saukari. E ke fia pa sa o saukari. Pe te le fia pe a le sa o saukari. Ia pe a polka la mea tatu te whai a ima ingu. Ma ngai o se alatu o se fesili a e kari mai a e sa o laukari. Ke whaalongo ako i ke fia. Tai pe hoi la o le tangata leo o Peteu. Ma pe ke luar kakankari a fesili a Yesu. A fesili a pe isi. Olono winga. E leo malama isi so o ia Yesu. Ia Yesu. Lewa mai a Peteu o Yesu le kemiso.
o le alo o le atua pa ia. O le upu leo te fia wha mawhaina he le tae au ni. O le upu leo whai mai i wha mai o ki o le malo le langi. A e whaafafonga le leila i le tae au nei pe a whai o oe o se pe teu filifilia. E te tausia le ekalesia ke riso Iesu. O le fesili o fea o iei ki o le malo le langi. O ia te oe a ki o le malo le langi. O e whaonga ina ki o le malo le langi. Po e whaonga ina ni au lava ki. A whai o le te whao o e le whaonga ina ki o le malo o le langi au e ngofo au e ma whai au ki a whaonga i te tonu o le karesia ke riso. O le whamalosi a te oe peteu. Po oele au auna le tua se kulou le ngei kai au. O le i le kani, pe ase se ki e ke whaonga. O le ale me o le ekalesia ke Kristo Iesu, pe a whaia te le whaonga ina ki o le malo le langi. O le o mga mai, o ngā sau ma ki o le malo le langi, ngā sau ma le alo o le atua, o ai o Iesu. Le ala o sau kilo iei. Lele me ta o le kalesia, o le kalesia ai. Ele o se kalesia o se tulou. Ele o se kalesia au. Ele o se kalesia se tangata. O le kalesia ai le kalesia. O le kalesia ke riso. O le mele o tupu i ona po nei o tatu iai. Fai mai isi tangata o la o e kalesia. O le kalesia au. O le kalesia makou. O le kalesia mako ainga, o le kalesia lo anko, o le kalesia lo anti malonko rua, sa moa maritino ke riso o le kai aurgei. O te toi fia whamanatu ia te oe, upu le kongui, foi mai Iesu, o te whaatu wina lau e kalesia, o le kalesia Iesu. E leo se e kalesia se tangata se kurou, e leo se e kalesia se peteu. O oe le au auna le tua, o oe o le peteu, tu lou ngi kai au, e leo se kalesia oe. O le kalesia ai, o le kalesia a Iesu. Mea leo, o mafu ai, ona le pe manu malo mai, fai koko au se oli. Onga o lea, o e ngofu mai o lau e kalesia. Lua, o e ngofu whao ngau ki, ai ku ki o le malo le langi. O ki o le malo le langi, le nga sau mai Iesu, lea le whao ngai te tonu o lana e kalesia. Ai a whaila e te leo whao ngai ina, ki o le malo le langi. Nga sau mane alo le atua, le ulu o le kalesia, leo avaku ya ke oe pe kelu le ke mai moa mai le kai arungei. Leo le lopo feo e kua ia whao ngau ki, o le tali, malama ia te oe, le au auna le atua se kulou le kai arunga. O le meanga, leo mangu malo mai e whai koko o se ori, o ngā ua e le whao ngā ki o le malo le rangi. Ea, exercise, pe whao ngai te tonu o le kalesia te riso. O le whamanatu lea, mo oe maa o mai tātou uma, koe sila le lei, po o a ki ngai te whao ngā i te tonu o le kalesia te riso. O le mea lea e o mai e tangata ma koe o mai ka ngaka mao, o mai ka ngaka mao, aisea le anga ngau whao ngā i au ki. O e ngofo a oe ma whai au ki. Ne mea ngā ua lainga mafua, o ngā mangu malo mai whai koko au se ori, i le ekalesia ke riso, o ngā ngā ua whao ngāu ki, a fisiri, o wheo awe e ki o le malo le langi. Lea ngā sau mai Iesu, lea ngā kuaku ia ke oe, le peteu. O le ana te mina awe Iesu, ia ki ia. Lenga o Iesu, lenga va ai e le au so i mea sa fai e Iesu. O lea, fai wha malolonga, wha mamaya, ia le pela, wha tutu e uoti. Mai ia. Lenga va ai uma e le au so, ngā muri ma va ai mea ia.
o meana o le pawa na ki o le malo o le langi lena sau mai Yesu le fa mai Yesu I a petu inga ua sa o le kali a pekeru o te ati nae lau ekalesia pekeru fa fekai eleo se kangaka eleo se ki a kongo eleo se a oao eleo lou anko eleo lou anti eleo lou kasen eleo lou atari inga ka ua kua ia ke oe a o lou tama oi le langi lea makua I fia Yesu I le tali a peteu arfisiri o feo I leisi koas ukas whapenga hoi tai au nei I tātou umaro I tātou to tonu o le kalesia ke riso o le alau kali o le alau tali I le fisiri le tai au nei o ai Yesu ke le kakaro ke ilo Yesu le kumu ai loku I kakaro ke ilo Yesu o le whaalave lave la ko ke le fia kari a Yesu ua makua I kumu e kalesia I tangata la ko ke ilo Yesu ai la ko ke le fia talia ina Samoa e se lo sila fia malo iloa e se le mea tau o lo talia pa mai ale fia un pa ia le tuar tusi leo iane ai se fai mai na te iloa o ia ai ngake le kausia na tula fono maana polo inga o le pepelo le mea nga tau whaalongo ora ia mai le mele kupu I Peteu le au na le tua se kulou le kai au ngei a fai o e mai moa mai o te tali tonu o le whamalosi lea o le whamanatu lea mo oe le tangata o le tua ko e sila le lei po le ale mea na e te ati na e ai le ekalesia ke wiso pa mai a Yesu o te ati ae lau ekalesia I lunga o le ngei papa o le ale papa lea o Yesu Keriso wa aipo o Yesu Keriso ngai ke aki ngai ngai le ekalesia Keriso I lunga po sesi papa a fai o sesi papa o longa kari le kongu I fa mai a e mangu malo mai la fe ko se ori a oe e mangu malo mai fai tito se ori I le ekalesia ngai ke kausia ai sea nanga se le mea ngai ke aki ngai ai ele o Yesu ai o sesi tangata ma se ngoa o sesi kangaka wa ai po sao le mea ngai ke aki ngai e lunga ia le ekalesia Yesu o le ekalesia ke wiso a fai o se ngoa o sesi kangaka po se ngoa se kai le ua karai solo tangata o le mako kai ea o le mako preskenge ea o le preskenge le mako loku arfisiri o feo ye Yesu e onga le ekalesia ngau e kango kule ese Yesu mai le fa vai o lana ekalesia o ia o le maaturi manu Jesus is the cornerstone of his church ko e vava ai le lei po sa o le mea ngai e te ati nae ai ia le ekalesia ke wiso o le ekalesia a ke wiso o te ati hae lau ekalesia o le ekalesia ai o le ekalesia ke wiso se I kulou le ngai kai au e leo se ekalesia peteru ai whaafetai ia peteru ngā sao langa kari ngā kari a kuai ia Yesu o oe o le keriso o le alo o le atua soifua ne asau kali le tae au le nei ua e iloa o oe o le tangata leo aku iai ki o le malo le langi ina ia mangu malo le ekalesia keriso. The Church of Jesus Christ must be glorious. E kakau o ngā paia le ekalesia keriso. Aisea langa o lea langa o le whao ngā ai ki o le malo le langi
leo watu ia te oe pe telu le, e te mai moa mai le tae aole nei. Ina ia aua, ngei mangu ma lo mai fai koko o se ori, i le kalesia ke riso i Yesu. O le fesili ka ua le ngā, mo oe maa mai tātou uma le tae aole nei. O whea o iei ki o le malo le langi. O whea e a vea iei ki o le malo le langi. O e whaanga eina ki o le malo le langi. E operate ai i le kalesia ke riso i Yesu. A whai e tele o operatinga i a ki o le malo le langi. E operate ai le kalesia ke riso. O lona winga o ngā e whai a inga e kalesia ke riso ngai ke kaika ia. Aisea, leanga o ngasi se ki ngai ke whaanga. E ke leo whaanga inga ki o le malo le langi. Ana nga sau mai Yesu ki. Leo watu ia te oe. Waku ia ke oe le pure. Waku ia oe mea uma. Waku ia oe le mana. Lele kai minga. Nga wha mamanga i ngai le au apaskolo ma beteu o le aso le Pentekoso. Mea mai anga ai ia beteu ma le au so. Ma whai e Yesu. Sa whakarikari inga ia maua le mana. O ngā lea, o ngā lako wha o ngā inga rola i o ki ia. O le makua i kele o ki. O le malo le tua. E le kasi se ki o le malo le tua. Ai wawa ai i le whaperitania. Whai mai keys. E le kasi se ki. Mai Yesu, I will give you the keys of the kingdom of heaven. O te awatu ia te oe ki o le malo le tua. Ngā awe Yesu ki i kami le ai. E le ia vea i. A le an mele na whai e Yesu i longa uso. They are training them. Sa train e Yesu ko spuru lua lea. Ma wawa ai e o lato mata. I ngā luenga. Ma mei o whaia e Yesu. E eile teimi. O sila fia e Yesu e koe fōi e le langi. Ai pasi e kuroki ia. O wheo e ki o le malo le langi e kalesia. Pe telu leke mai moa mai le tae au nei. O oe maa o mai kako uma. O le ia kako. Leo e o kako lima ki o le malo le langi. Neo o manga mai ia ki. Wa o mai le pule fa mai Yesu o te avaku ia ke o kou le pule. E soli ai ngata ma akarava. So it's time for all of us to exercise these keys. Laike wa ai e loku. Fias puru kausanga e loku. Tamane tina. Leke mai moa mai le tae au ngei. Ngā mai a lo wakari e o soroa ave lo i whai pele. Le fasili. Where are the keys of the kingdom? Ngā lo whalongo. It's time to exercise, to practice. I le suafo Yesu o te whai atu ia te oe ale whako. Aisea. Leanga o kako uma o peteu. O oe o te akono, o oe o lea oao, o oe o te tangata fola. Ngā oe a oe, ki o le malo le tua, whape ngā fo i ele peteu. A lea lai ke la unga. La unga e mai loa kari, e anu ave le whai pele. So le mea le ngā, le whai mai ai le whianga pa ia le tua. A wangi mang malo mai whai koko o se ori. Iai, i le kalesia ke riso. Iei oele ke mai moa, mai mao le tau tala atu le tae au le nei. Wha mangaku aku ia ke oe, ki o le malo le rangi. O le fisiri o wheo iei ki o le malo. O le mele o leo tatou wa ai i au ngā tupulanga ngei makami ua kako iei. Le ko i lalo le kalesia ke riso Yesu. O ngā wale whao ngā inga ki ia. Where are the keys of the kingdom of heaven? Wale whao ngā o lea.
O lea kai minga o mai le mana e whaau ai ki ia. O le aso Pentekoso, ngani lingi fo ai le nganga pa ia. O le kai minga leanga a makailonga whaau ngai pe keu ki ia. Ai le whaau ngai I le taimi lea. I le Mataio le sifuru ongo. Whako a whaau ngara mai pe keu ki ia. Pe ai whai kaura ngā ruenga lua. I le aso ngani lingi fo ai le nganga pa ia. Ni lunga o le whiawhia o piko lunga. Sai ele ka ngaka lenga sa orang ka. O ai le tangata lenga kari I le Mataio le sifuru ongo I le fisiri e Yesu o peteu. O le ngaka lenga kulai o le ngā ruenga lua. Nga ua whai mai ngaka whai mai e o ngaka ngaka I. Ara kai au ko akare I war kai au. Kuro e lunga mara ngaka lea. O ai o peteu. Usoi ele o ngaka ngaka ia. Pawhenga o ngako akare I war kai au. O le aso ngā nenga ku lai e pekelu. Whaau ngā lo ki o le malo. Nā unga upu. Ua makua kumbu le whaunga. O lera mea na maua. Kele o tangata na whao laina. O le makua I makau kia o le kaimi o le ua e kalesia. Mele o te whai atu ai o le ekalesia a ke riso Yesu o le ekalesia e paia. O le ekalesia o lai ei le mana. O lai ei ki o le malo le tua. O lai ei le pule. Ai whawhea leo ngā tupulanga ngi ua kako iei. O le whaunga ki o le malo le langi. Lea la, wa kako wawa ai iei I le whainga whaikoko o se ori. Leo mangu malo mai le kalesia ke wiso. E leo le tae ao e le nei. Leo e whalongo ai e te tau o na tātou toe wawa ai le lei. Ina ia tātou whao ngā tatau ki o le malo le langi. A tātou whao ngā ina ki ia. Leo umana tu atu e Yesu I lima o Peteu. Leo luai whaife au o leo luai e kalesia. Se o ko wawa ai mea ngā whai e pekenu. Wai le mea ngā whai e Peteu ia Anania masa whai ua. Le ki o le malo le tua. Nan me urua pelo e le ngānga pa ia. Wai wai le whaamasinonga. Ai sea onga o whaau ngā ina o ki o le malo le. Samoa leo e whaalongolongo I. O ki o le malo o le langi. Le whai mai I. O mea te fusifusia I lalonge e fusifusia lea I le langi. O mea e ke ka la I lalonge o mea foi la ngā ka kala I le langi. O ki o le malo le atua. Po le ki o le mea e ke kakalai le whaitutoa ma e koe loka ai le whaikokoa. Whaungaki? Ai whai e vai atui I le tangata whaikara loko leanga mio leanga muli lua ngā oi. Ngai a oi ki? Leana me te whai e ki ngai a oi. Ngai ke I loa kangoe loka ai kankare. Kangoe loka ai mea ia. A whai koe le ke maua I mea ngā. A lewe whalongo I tae au le nei. Ia o le ki ngai loka ai. Loka ai a o le kaukara aku pēa whai o stangata o loko leanga. O stangata o ke le alofa I so uso. So kua finge. So anko so anti. Even lawa I lau whangau. O le ane me kaunga whai ki o le malo. Loka ai la me. Loka ai le muli lua le maoi. O le whaikakala o le whelau lau wai. O le kaimi o tatau. O na whaau ngā tatau ai. Ki o le malo le langi. E ka loka o mai mea ngā. Aisea. Awa leo loka. E mangu malo mai. Whaito to o se ori. I le kalesia ke uiso. Ai mai se oe le ke mai mua mai. Ma au le tautanga.
Ia, o le tatou whaamarosi le nei tae. Ia ngā lelei mai le tua, malona nganga pa ia matua whaalau tele atu, le nei mata upu I lau loto malau fina ngalo le tae au nei, e winga na I ki o le malo le tua. Ngāra kako pisa I le malo le tua. Ai kako ke leo koe wa ai whanelei, po wheo I ki ia. We need the keys of the kingdom of heaven. O wheo I ki o le malo le langa. O whea ngai ke ngai, o whea ngau e ku ai ai whea ngai au oiki. A whea ngau e whao ngā au oiki. I te tonu o le kāresia ke viso, ele se kāresia oi. Ngai e ke vai au le lafu mā moia. Na Yesu, lare upo a Yesu nu whai a pete. E ke rofa e ke au kausi, e ke rofa e ke au kausi, e ke rofa e ke au whawhanga. That's your job. O lau ngā nuenga ngā, leo a ponge ngai oe le pua I to tonu o langa e kāresia, e ke whanga. Ma whao ngā le leiki, e te alofai ni so se tamata. Ia ngā lei mai le tua, ia I le tatou whasoa nei I tū lao nesu. So ne atu le ngā mapaia, wha malama, ma whaalau tele na upu, I o tau whina ngalo, mō tatou loto I le tae au nei. O le a tatou whaiu I se taro. I o waile atua alo mātou tamā. Mātou te whaftai atu I lau o whio o no lau upu I le tae au nei. Whaftai anga mapaia, wa e toi whamanatu mai a te mātou, le au whatua tua, le au kerisiano, le au pele ke riso Yesu, le au paia, le tae au nei. Ina ia mātou malama, mai loa le nei, ki o le malo le langi, lea wai a te mātou. Ia mātou whao ngā o ki o le malo le langi. I to tomu o lau e kālesia, ona e whaamanuia lea, ai le ngatai lea, ona le mawhai lea e whai to o se oli, ona manu malo mai I lau e kālesia Yesu. Se upu o tautala I e tamā, o le tusa ma lau whaafonga re tae au nei, whaamangalo mai au o lau au. Ia tere mamau anunga se viinga o lau fio. Whaamanuia por kalame, al Global Kingdom TV channel I le tae au nei. Whamanuia I au au na lo tāpena mai. Ia, o au whamanuianga. A ia whapena, ona iei lau whaunga, whapena, ona so o atu ai. Ia, lau upu ma por kalame I le nei aso. Ina ia manu malo, lau e kālesia I le tae au nei te maa. Mātou talo lele li ia, tele mau alunga se viinga o lau fio, ai tu mau pea, le whatawa I mātou au. I lau ngoi Yesu o talo wala au tu nei. Amen. Ia, mai a te nei, Leatinuu Mafulu, ia o te whatu whatu sa moa nei, I tu la, te whasoifua, sa moa.